social media lama milar te indona tharlam ber Selena Gomez le Hailey Bieber te chungchang chu milar dang aron tong chua zela wangin ato play thailo Hailey Bieber le Kylie Jenner ten ngeyan hlo viau Selena Gomez hian kumenge moza chu Justin Bieber alo zui ve to anin kara that tak thailo wangin anin thren zuya chutatranga reivak lowa chuan Hailey le Bieber te anin nei zui ani kha Selena hian kumsang ni le som pariata Justin Bieber ne na anin thren kha Adam chunga achunga thil thlenga chuan ro pui ati ber ni hialin a documentary a asoi chuaka katorna thei ber turin thenna kapal tlang ni main ka hria a kana ve hle kumria chung vela kathil hriat zong thok le khata thei ngil thu tanga ya atira kamang viau ma se kachunga thil thlengkha kamamo tak zo kalo ni e ati Selena hian anin thren kai hnoya tang hian minute somli panga chung lekin Lost to You Love Me ti hla phuak ngal dera anin thren na tang khan ama tak a in muchuak le nina soi Justin Bieber hian thariat nuwa nupuya nei thunga Selena hla thar ti chuwa hnu loka Hailey hian a IG a Selena tialna ni theyom a post zui ngal zat bokane Hailey Baldwin hi model ania Justin Bieber nen anin neidana hian Selena Gomez inen boruak om deuh ngal hat Selena fans te chuan anin thren ma khan alo kop manang thariat nuwa anin nei ngal hi chu ale lutuk anin zui rei lo lulai e mai antia thu thang neu atam viau Justin Bieber ten nu pa hian troll pon hlo na sa hlea Selena hian offense te chu abial pahlui te nu pachung changa tongkam moi nai jok mang tur ten angen nge Hailey hian Selena le Bieber te injui lai khan anin ngai zong loti annuwa podcast a soi chuaka kan injui tir khan ngai zong dang nei lo hrim midang in karti boy hi kami zia ni lowa kati ngai lo tur thil ania ka boy peina lamani lem love atia hetiang borua ka tang hian Selena le Hailey te inkara hian neu alo om tran to anin kara tha tilantir turin kumsang ni som ni panni October thla khan Selena le Hailey te hian thlan la duna hei hi second annual gala Los Angeles khopuya an nei trumin hania in ngei te in anomemo ti lain Hailey Bieber hian Selena Gomez city elna le fiam thu thona ta na mang anga ngai ruat thei tur social media a apho chuwangin tuna boruak anei le ta hat ta ne kumin January thla khan Selena Gomez chol mang atui cheng thala kadara Selena hi athau tur mai awar tan semna po athau viau mai boka Selena pian hian soyehlo viau atam ber chuan apiana moi lo tulani hi anti lain apoi reng love tianom ve boka athau chan hi exercise lak that lo wangte a ele ina uluk tok lo wangte ani reng lo Selena hian kumsang ni le som pali dai to khan natna chikhat liu pa sanaya ril rulama bipolar disorder nei telbok henga harsatna chungchang hi soi chuakin ne tum dan te apal tlang chungchang te chu midang fui phur tu atan asoi chuak thrina tun hnaya documentary ti chua po a harsatna to hi asoi chuak nge ani kha Selena chuan February ni som paruka khan social media a khoi deu ber kan mu ve phak tak lo TikToka a live trumin adam doi ezirin athau chakhle thin niin ain soya model kanilove atia athawa wanga diriam tu te kara harsatna to hi asoi chuale angai ta ne diriam tu te zinga hian Hailey Bieber chu chiar telani bok Selena Gomez si athau tia ansoi luai trum hian TikToka mui phun remchi video a aphuya chukati haulo mase hun taka aron thleng le nal zel tiin athian te pahni
Kendall Jenner le Justin Saik tenen an soya hei hi Selenai fans te chuan Selenai mu sit na le diriam na ninan ngaya Hailey Bieber hian a video hi apai toa ma se TikToka midang dangin an upload le nual toa tun bo ruak ron chua chho tran na anita ni TikToka hian Selenai chan let na niom tak screenshot hetiang thil hian min ti nual ngai lawa apoi lem love mi zongjong chungai ro chuan that chua tur ti chu the dar anilea Hailey Bieber chu Selenai huwa a lo musitang main mitam takin an ngaya ain soifia angai veleta Hailey chuan Selenai pian chungchang ang chia hian eng thuma ka soi ngai lo ka video a khan ka thian tenen kan leng chua ka inti hlimna tan TikTok sound kan phun rem satlia mai ani tuwe mova be na tan ka mang lo atia ma se social media lama Hailey an ngai da ne ro chu apel heavy auto Selena Gomez hi Instagram a meichazinga follower nga ber hani thrina Kylie Jennerin aron khuma Karmasa Khan zui tu makta duai zathum samriat pathum nein helal lukhum hi aron chu sakle to social media account kaltlangin Selena hian amit mulchungchang thalak le video a post le ta ti palthila kamit mul kalaminate na sama ma tin ama lema aronin soisa a mitmul laminate hi tunlaya mitmulan ti nal dan kong pakhat ani taber ome thalak le video a post atranga darka reilo te nuwa Instagram story a Kylie Jenner chuan amit mulzon vela hei hiti palem ni tin ziak chu aron post ve ta chata chumi nuwa chuan Hailey Bieber nen video call a anin biak na screenshot anmit mulan zoom na lai aron post le kher hei hi chu Selenai el se na le diriam na dik takani tin Kylie Jenner le Hailey Bieber te hi meicheswal koi tak anchung ko hausak na wangte pasal laran neya wangte a tundin mun thleng thei chawan ni tin Selenai andiriam dan hi ti palemo tumlok lo reng wangani to lo antia anril ru lo chle mai a anti taluai luai tun naya Kylie le Hailey te hian Instagram a zui tu nuai riat vel chu an hlo pha thot nge ne Hailey yang Devin Kylie po aronin soi thiam vele February ni somni patni khan TikToka Selena diriam na lam engma katilova amit mulchungchang post po ka mu heklo thilom lo puya tangin thilengamo siam chua in tum tlata a thlak lutuk atia Selena poin Kylie hi ka thlopin ama ngai sang tu kaniye tuna anbe na hi thil trul lowani aron ti ve boka alang chuan anin kara that mel viau ma se thil ni na ero anilem lo Selena Gomez le Taylor Swift te hi anin kom ngei hlea Katrian Traber in tinga tangchi kha anin social media an live tlang fo hetiang boro ka omkara hian Hailey Bieber video hlui rep kai noi so a host ruma Taylor Swift tian soiruala luak chuak niom tak azai zirna chu social media adar leta a Selena hian atrianu thlawang aron hauve ta chat Katrian Traber hi rimoi khovela chuan a Traber ani thrina tun thlengin chudin munchula hau atia hetiang velawang hian milar pathum te inkar boruak hi entertainment khovela tun laya chai ber ani zuita ne an soiluai luai kara Selena chuan social media tanga chol lailo ka tum thu asoi boka ama poin social media alo chol san fo to thrina kan chungchang hi trongkam chepui puin an soya trongkam khatlek nilo adu tho deuh phei chuan paragraph khat ten anron ziaka chuwang chuan social media hi ngui roi na tham atling thrin TikTok hi tlema ziom deuh wangin kahman berani alo ti to thrina TikTok po social media anin dona wang hian achol san le tari
Selena chuan thian thatak tak te khovela fence traber te kaneya he ai hian ka hlim le thei to chuang lowang ma se social media tangin ka chol lok do ne kumsom thum ka ni ve to hetiang borok boipui tur chuan ka upadeu to atia a TikTok account hi a deactivate zuai tinung le in post hare ro chu asiam tari lo Selena in ti dana wangin Hailey Bieber hian comment tui nai lo tak tak adong nem hle ni turani a social media comment hei tur chu limited ta hada tangot to boka an boruak kalzela Selena hi Lady Gaga chuan meiche mel thaberini aron ti ve boka Hailey Bieber hian Selena telna hlapakhat chu IG ya amang le ngat boka anin hollow ti hi chu soive mai niangai na alen pha ta hle bok kane